man sanna fil islam sunna say'a uzahimba sunna mbi muri islam fa alayhi wizruha ibihano zamubaho wa wizru man amila biha ndetse n'ibihano byabaza kurikiza iyo sunna ye bizamujya ku mutwe ila yawm al-qiyamah kuzageza ku munsi w'imperuka. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله أحييكم بتحية المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. izina ry'Imana ryo mbanje amahoro n'imigisha bisesekare ku ntumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yo nawo mu rugo rwe n'abasaba be n'abazakurikira inzira ye kuzageza ku munsi w'izuka. Bavandimwe b'Islam, isomo turiho uyu munsi ni aqidatu al-wasitiyya. Wasobanuye tawhid ar-rububiyya, dusobanura tawhid al-uluhiyya. Igice cya gatatu ni tawhid al-asma'i was-sifat. Iki gice cy'ukwemera Imana, guharira Imana ubumwe bwayo mu mazina yayo n'ibisingizo byayo, hadha huwa alladhi kathura fihi al-khawd. Iki gice muri cyo hagaragayemo impaka nyinshi. Fanqasama an-nasu fihi ila thalathati aqsam. Muri iki gice abantu bacikamwo ibice bitatu. Wahum, ibyo bice nibyo mumathila wa mu'attila wa mu'tadila. Mu'attila ni igice cy'abantu bahimba ibinyoma cyangwa bakagoreka ukuri. Tayib, ubuyobe bwa mbere muri iyi umma wa awwal bid'atu fi hadhihi al-umma hiya bid'atul khawarij. Igihimbano cya mbere cyagaragaye muri iyi umma ni igihimbano cy'abakhawarij, kubera ko umuyobozi w'iri tsinda ry'abakhawarij kharaja ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Uyu muyobozi w'iri tsinda ariwe Dhul Khuwaisira ukomoka muri Bani Tamimi yigometse ku ntumwa y'Imana, Imana iha amahoro n'umugisha. Uku kwigomeka kwa Dhul Khuwaisira Tamimi kwaturutse kuri zahabu zaje ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama faqassamaha bayna nas. Hanyuma intumwa igabanya izi zahabu izigabanya abantu. Faqala lahu hadha ar-rajul ya Muhammad i'dil. Uyu mugabo Dhul Khuwaisira Tamimi abwira intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ati ya Muhammad i'dil. Ambwira ati ye Muhammad koresha ubutabera. Fakana hadha awwal khuruj khurrija bihi ala ash-shari'ati al-islamiyyah. Nguko uko iri tsinda ryabaye itsinda rya mbere ryigometse kuri sharia ya Islam. Thumma azumat fitnatuhum fi awakhir khilafati Uthman. Uku kwigomeka kuri sharia kwaje gufata indi ntera kurakomera mu bihe bya nyuma bya khilafa ya Uthman, wa fil fitnati bayna Ali wa Muawiya, ndetse baza kugira naho bakora imyigaragambyo bigomeka kuri Ali mu gihe cy'imyigaragambyo yabaye hagati ya Ali na Muawiya. Fakaffaru al-muslimina wastahallu dima'ahum. Bakafirisha abasilamu, bakura abayisilamu mu dini, wastahallu dima'ahum, barangije bazirura n'amaraso yabo, barwanya abayisilamu. Iyi niyo bid'a ya mbere, bid'atul khawarij, yabayeho ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma hadathat bid'atul qadariyya. Irindi tsinda rya bid'a ryagaragaye ni bid'atul qadariyya, majusi hadhihi al-umma. Aba nibo twita majus bi umma. Qalu inna Allah subhanahu wa ta'ala lam yuqaddir af'al al-ibad. Aba baravuze bati mu by'ukuri Imana ishobora byose, isuma byose, ntabwo yagennye ibikorwa by'abagaragu. Lam yuqaddir af'al al-ibad wa laysat dakhila tahta mashi'atihi. Banavuga kandi ko Imana kuba itaragennye ibikorwa by'abagaragu ntibiri no mu bushake bwayo. Walaysat makhluqatan lah. Ntibarekeye aho, ahubwo banavuze ko ntabwo byaremwe nayo. Ibikorwa by'abagaragu ntabwo byaremwe n'Imana. Bal kana zu'ama'uhum wa ghulatuhum yaqulun innaha ghayru ma'lumatu lillah. Ntabwo ari aho gusa bagarukiye, ahubwo abayobozi b'iri tsinda ya bid'atul qadariyya bafashe indi ntera bavuga ko Imana itazi ibyo abantu bakora. Alu anna Allah la ya'lam bima yasna'u nas. Bavuze ko Imana itazi ibyo abantu bakora, wala maktubatun fi lawhil mahfuz. Banavuga yuko bitananditse ku rubaho rurinzwe, bitari mu gitabo kirinzwe. Bavuga ngo wa anna Allah la ya'lam bima yasna'u nas illa idha waqa'a dhalika. ويقولون إن الأمر أنف أي مستعنف.
bavuga ko ngo Imana itazi ibyo abantu bakora keretse ibyo bakora biramutse bimaze kuba. Wa haulai adraku akhir asri sahaba, iri tsinda rya bid'atul qadariyya ryabayeho mu gihe cya nyuma cya asru sahaba, mu gihe cya nyuma cy'abasahaba. Iri tsinda ryagaragaye ku gihe cya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu na Ubada ibn Samit wa jama'atu min as-sahaba, no muri jama'a y'abasahaba. Lakinna fi awakhir asr as-sahaba, nukuvuga ngo iri tsinda ryagaragaye mu gihe cy'abasahaba banyuma, ntabwo ari mu basahaba ryagaragayemo, ahubwo ryagaragaye ryaje ku gihe cya nyuma cy'abasahaba. Thumma hadathat bid'at al-irja, nyuma y'iri tsinda rya al-qadariyya hagaragaye indi bid'atul irja wa adrakat zaman kathir min at-tabi'in. Bid'atul irja yagaragaye mu gihe cy'abatabi'in, wal murji'a hum alladhina yaquluna innahu la tadhurru ma'a al-iman ma'siyah. Iri tsinda rya murji'a rivuga riti ntabwo icyaha cyangiza ukwemera. Law sa'alaka murji anta mu'min wa taqulu lahu na'am, uri mu tsinda rya murji akubajije ngo ese uri umwemera, ukavuga uti yego, arakubwira ati la tadurruka al-ma'siyah ma'a al-iman, arakubwira ngo icyaha ntago kikugiraho ingaruka igihe ufite imana. Arakubwira ati kutumvira Imana ntibyangiza ukwizera kwawe. تزني وتسرق وتشرب الخمر وتقتل ما دمت مؤمنا فأنت مؤمن كامل الإيمان وإن فعلت كل معصية. ahubwo ati kutumvira Imana ntibyangiza ukwizera kwawe, waba usambana, ukiba, unywa inzoga, ukica, icyo gihe cyose al-murji akubwira ko uri umwizera, wizera rwose ukwizera kuzuye nubwo wakora ibyaha ibyo ari byo byose. Ibi biratangaje. Iyi bid'atul irja nyifata nk'ubutagondwa kubera yuko yuqallilu al-wa'id wa 'azamu al-wa'd. Fa haula al-murji'a ajib muassisuha Hamad ibn Sulaiman wa huwa akbar imamati Abi Hanifa. Bitangaje nuko iri tsinda rya murji'a fondateri waryo warishinze ariko bataragera ku kigero cy'imyemerere ryashinzwe na Hamad ibn Abi Sulaiman, kandi afatwa nk'imamu mukuru wa madhhab ya Abi Hanifa. Walidhalika yusamma murji'atul fuqaha, niyo mpamvu iri tsinda ryitwa nanone murji'atul fuqaha. Man sanna fil islam sunna sayyi'a, uzazana sunna mbi muri islam fa alayhi wizruha, ibihano bizamubaho, wa wizru man amila biha, ndetse n'ibihano by'abazakurikiza iyo sunna ye bizamujya ku mutwe ila yawm al-qiyamah, kuzageza ku munsi w'imperuka. Ila huna qad wasana ila al-khitam wa nas'alu Allah ath-thabat wal yaqin. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال والغضب. اللهم اهدنا فيما اختلفوا فيه. اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.